Feels like I am dreaming, letting go of these demons. I just wanna know what's on your mind. Janjang Saribu, atau Janjang Koto Gadang, adalah salah satu objek wisata yang terdapat di Ngarai Sianok, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tangga dan jalan yang bertembok ini melintas mulai dari Koto Gadang di lembah Ngarai Sianok lalu naik ke bukit tinggi. It's like 3 AM, you're still on my mind. Let's not waste no time, just tell me how you're feeling. Panjang keseluruhannya kira-kira sepanjang 780 meter, lebar jalan 2 meter, serta bertembok beton yang bentuknya menyerupai bentuk tembok besar Tiongkok. Pada zaman penjajahan Belanda, pelintasan ini telah ada, namun bernama Janjang Batuang, karena terbuat dari tanah dan ditopang oleh bambu. No white lies, compromise, stop your ranger way. Let's continue what we do and build the trust again. You can tell me what to do. Feels like I am dreaming, letting go of these demons. I just wanna know what's on your mind. There's not enough reason, it's not